Perezida Faustin Archange Touadera wa Centrafrica yahamagariye abaturage kuzitabira amatora ateganijwe mu mpera z'iki cyumweru mu gihe u Rwanda rwongereye umubare w'abasirikare muri icyo gihugu. Ibihugu bigera kuri 5 biri mu Budage na Turukiya na zimwe muri societe z'indege byahagaritse ingendo z'indege ziva muri Afurika y'Epfo nyuma y'amakuru yuko muri icyo gihugu havutse ubundi bwoko bwa virusi ya corona. Wigeze kuba Minisitiri w'Imari muri Somalia Mohamed Abdullahi Nuru ari mu bikorwa byo gusana hoteli ye yasenywe n'ibisasu by'umutwe wa Al-Shabaab. Icyo agamije ni ugutanga icyizere ko ubucuruzi bushoboka mu gihugu. Abahinzi b'igihingwa cya kakao muri Ghana bavuga ko bitagishoboka gukora uwo murimo kubera ibiciro biri hasi cyane bituma bibagora kubeshwaho nacyo. Naho muri Cote d'Ivoire nyuma yo kubabazwa nuko ibikinisho by'abana byinshi bigurishwa bitanga ishusho y'abazungu, ubu Sara Coulibaly arakora ibikinisho abana b'Abanyafrika bashobora kwibonamo.